I velik pozdrav ljudi, moje ime Matex. Više subota je poslednji deo Matex Squada. Danas radimo sličnosti između Naruto i Dragon Balla. Koji svaki drugi početak je težak. Sada snimi me ptičica i smješak, blicevi bljesak, fanovi u transu. Svaki pruža ruku, svaki skida kapu. Nikad copy paste, znači sve je moje. Idem prema vrhu, znači pravi potez. Kako vrijeme ide. Sasuke i Vegeta su uvijek išli mračnim putem, ali su bili dobri. Ozaru Dragon Ballu je slično kao i repata zver u Narutu. Goku i Naruto su izgubili roditelje još dok su bili deca. Sasuke i Vegeta su sa sličnih broj godina izgubili svoje roditelje. Univerzumi su slično kao i sela u Narutu. Bogovi uništenja su slični kao i Hokage. Ljudi, znam da je ovaj video kratak. Lajkujte ga, subite se da postanete deo Matex Squada, a mi se vidimo. Pozdrav!